Bishabalay bishabanele si sukile walkila yambalo kan yohelta wetu chikul il tele Yucatán es walkila tsiga woheltes wahib el baso yang ujol popilo molay il cambe sahtulum el Yucatán secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar Tucuba Tukahil Seye ti 122 untulul mako uhun il tursu tsoksa u kambalilo ti primaria beshan secundaria y chilupenuk besahil chelut atantal masho knahano bi ukaba atención al rezago educativo Tugnahil Shok, secundaria técnica 34, titun tu tsau helbi, bash malo bo utasik lenuk besahila, utia masho tun tukamo lehuno. María Susana Pérez Tuyup, un tutile masho tukame lehuno, ukatik shan til masho, maup atko chembeil, bashuk ato bo kutsibol tikobo tu mentun, yanu tukulile, dekan mana kine, kaukashan tu beikun tiko, bakanan tapata ko yanda luhundio yete tu pachkine u kabinu kanda lushoko utiashanu ubinu malo kintik ukustalo beyusiko no chkola upson medalla utip enuk beselukaba yucateco distinguido la tiashkambe sahilo Eufemia Carelli Lizama Pech trabajadora social Mildred Escalante Contreras y tu chupas shoknaleti Salet Guadalupe Chay Pech chileku bajo kupte tu kahil tunshan seyeo Usual popilo mola il diftulum il Yucatán María Teresa Bohem Calero kutsako helbi tu noholil ukahil ho ichilupenuk besahil ukaba hambre cero tostung antahil manal 25 melupel antahilo tial uyantal mako yantal miltioti 30 humpel el muchka talilo wa colonia tu noholil ukahil ho umeyahilo umola il dif takpa hotel tosho le antahila tostung ubak el castil mako ba Tucuchilo, Manuel Crescencio Rejón, Colonia Oblegeloba, Roble Agrícola, San Antonio Schluch, Tununcán, Plan de Ayala Sur, San José Tecón, Mercedes Barrera, Castilla Cámara y Chulaco, Tilebajelo, Yacapate Cutac, Pajalmac, y Chile Anta, Gilac, Abetún, Ubin, Telo, yan teléfono 942-2030, y un pastel Satantalo, Bishop Pastel Sabatio, Le Anta Gilo. Tetu nos kuchil muchtambal Centro de Convenciones siglo XXI, Caston Utzabal, Nuculilo, Chacapata kubin mako uyoklo eteluhok al mako mina nusasilo y chile kuchil gelo yetelula tusho bei behiltun he kapta tiobe kapata kubino machu tatalka tikobe yeteka yanak tusho pahta lukatlo mukatal batu belo Bitsa Cogelio Mauricio Díaz Montalvo, el popilo mola il patronato cultur, tu pa Chile 290 metros, tunsan bin concreto tsagutsabali, tus capata kumang lemako, bamako mina nusasilo, cambeya kubino tunte tu cuchilil Centro de Convenciones siglo XXI, tu lacale 440 metros, le tie bash, beikoshalik bei behil kuntsabila, se capata kukata lemako minan usasilo, tunsan wikesho. Levalo tiamako su kukashandigu tsaki kuba tu huno yane tsak ukaba antibiótico lela wayang wa bashak infeccioni timake kuhets etu menu tu tsak yahwa doktor tsabal timak bashnun ku yuchule le timake machentu hun una machik uyuki beutsak kohel betus tsakia Rebeca Elizabeth Cetina Muñoz tiumola el Seguro Social que alike Wamak abete kuyuk ikmake bashkuch le bacteria obiantu wingil mako kupata lema tu beta mishbaltio menele tsak kunuyuk tu plak tu pachkino kukata ti mako be wayantio to chobe matun u chaku yuko chembeilo mots akiko mak tu humbe yukatik bing tu mengoyante choba shupel infección il hebistun wachkaha net yahanak obishile Shentu ignal tsakya letikunu hetse wakabet wama uyuk ikmak bing letie antibiotiko bo pebatun ya makbetiku hahil mamalobi utasik talamil tupach king tunshan esha uigeshelo no chkol el hela Patricia Castro beyukaba nachkin jacobe tukala ukuchilu konal el tienda yanti tumento yanusutu kilti beyoka kahu betik tun le no kurilo kawilikesh beila yetel hun yetelula basho Kujokolu kontunti al domingo tu kewikil Santa Lucía tu kahil ho letika kahu betike kialike yang kuhok mamalo bi yang wamai kusokole tu chikul internet tu santu kana ubet ulak le no kuliloba kapel habo shancha tu katik kapati utsabati upahtalil ubindun tu kewikil parque Santa Lucía tu stungu konol utiale kinilo kutak pahelo tia domingo tu shan leche bashin se kwatesh wal kilte sut tu kila we mik ilbashe we tu chikul il tele Yucatán we utsaba la vuelta es basho puyuchul es su kile sansa mal wal kila